Wima School uyu munsi yongeye kudutegurira irindi somo, akaba isomo ry'imibare, isomo rya mbere. Muri iri somo ni isomo ryemerewe abantu guhera ku myaka 5 kuzamura. Rikaba ari isomo riri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, tukaba tugiye kwiga kumenya kubara ndetse no kwandika duhereye kuri 0 kugeza ku 10. Mu mibare rero turatangira tureba 0 cyangwa se icyo twakwita ubusa. Ubusa niyo nta kintu kihari. Murabona muri ruziga rwacu rw'ubururu nta kintu kirimo, nta gishushanyo na kimwe gihari, no kuvuga harimo ubusa. 0 rero turayandika nk'uruziga, turayandika nka ruriya ruziga. Ubwo dufate urupapuro rwacu hafi, tuzajya twiga dufite urupapuro ndetse n'ikaramu kugira ngo twandike ibintu bimwe, tugerageze kubyigana no kubyumva. 0 rero turayandika kuriya, hanyuma niba hari umuntu uri iruhande rwacu tube twamwereka ko twabishoboye. Nyuma ya 0 rero turakurikizaho undi mubare 1. Hariya turabona ku kibaho dufiteho imineke ingahe, hariho umuneke umwe, no kuvuga iriya ni 1. Ikintu ari cyonyine ari kimwe, ni 1 nyine tuzajya dukoresha 1. Turayandika rero akarongo kaberamye gatoya kazamuka, hanyuma duhite tukurikizaho undi murongo uhagaze neza umanuka usumba kandi kaberamye. Iyo tuzajya tuyita 1. Umwitozo hano dukora no gushaka mu nzu turimo ese ni ibihe bintu bihari ari kimwe. Dushobora kwiheraho tukareba ese dufite buri muntu afite imitwe ingahe, afite umutwe umwe, ubwo twakwandika 1 kuriya. Turaza gukomeza umwitozo dushakisha mu nzu cyangwa se hanze ikintu kigiye gihari ari kimwe gusa. Nyuma ya 0 na 1 turakurikizaho 2. 2 niyo ibintu ari 2. Turabona ku kibaho turahabona amacunga 2. 1 2. 2 rero tuzajya tukandika kuriya mu bibona ku kibaho. Dufate ikaramu tugerageze kukandika tugasubiramo inshuro nyinshi kuriya kameze, hanyuma twereke umuntu waba turuta uzi kukandika niba twabikoze. Nitumenya kukandika turaba twabikoze, tuzi kwandika 2 kandi tuzi ikisobanura indi n'ibindi. Hanyuma 2 nituyirangiza turakurikizaho 3. 3 turabona ku meza yacu hariho amandazi angahe, badushyiriyeho amandazi 3. 3 turayandika akarongo gahese kareba imbere n'akandi munsi yako bifatanye kareba imbere, tuyite 3. Ni kuriya tuzajya twandika 3. Dukomeze kuri rwa rupapuro rwacu tubyigane, tuyandike kuriya neza kandi ku murongo umwe. Twandike 3 nyinshi nk'uko twanditse 2 nyinshi kugeza isa nk'iriya. Hanyuma nyuma yo kumenya kuyandika turabara, turebe mu nzu cyangwa se hanze ibintu bidukikije byose ibigiye ari 3 tubyerekane. Nitubirangiza dukomeze turebe umubare ukurikiyeho ari wo twita 4. 4 ku kibaho turahabona hari utumodoka tungahe, hari utumodoka 4, no kuvuga ni 4. Turiya tumodoka 4 turerekana umubare 4. 4 tuzajya tuyandika umurongo uturutse hejuru uberamye ugana imbere, hanyuma twongere akandi karongo gatambitse kagana inyuma, hanyuma twandike umurongo uhagaze uyifatanya cyangwa se hejuru ntibifatane. Iyo ni 4.
tuyandike hanyuma twereke umuntu utwegereye niba twayishoboye. Niba tubona isa nk'iriya, ubwo twamenye kwandika 4. Nyuma yaho dukore wa mwitozo dushakisha ibintu byose bidukikije bigiye ari 4. Nitubirangiza turaba tumenye kwandika neza umubare 4. Nitumara kumenya kuyandika, turakurikizaho 5. 5 tuzajya tuyandika kuriya. 5 ishaka kutwereka urugero nk'intoki z'ikiganza cyacu. Turabara tubone ko hariho intoki zingahe: 1, 2, 3, 4, intoki 5, kuvuga ni 5. 5 tuzajya tuyandika akarongo kamanutse gatoya, hanyuma gafatanye n'akandi karongo gahese kareba imbere, hejuru tukashyiraho akarongo gatambitse kagana inyuma. Iyo ni 5. 5 irakurikira 4. Nitumara kumenya kuyandika neza, turakora wa mwitozo dushakishe ibintu byose, yaba ku mubiri wacu cyangwa se ibintu bitwegereye bidukikije bigiye ari 5. Turabona hari intoki 5 ku kiganza kimwe, dushobora gusanga no ku kirenge kimwe hariho amano 5. Nitubirangiza turakomeza umubare ukurikiyeho ni 6. 6 hariya turabona turahafite amabara agera kuri 6. 6 turayandika duturukije hejuru, akarongo gahese kamanuka, nitugera hasi twongere duhete dufunge akaziga, hanyuma dusome 6. 6 ikurikira 5. 6 nitumara kumenya kuyandika, turakora wa mwitozo dushakisha ibintu byose bituri iruhande bigiye ari 6, tubivuge. 6. Niba ufite imyaka 6, ubwo uraba umaze kumenya kwandika imyaka ufite ko ari 6, uzajya wandika 6 kuriya. 6. Nyuma ya 6 turakurikizaho 7. 7 dushobora kuyandika uko twabishaka, bumwe muri buriya buryo. Hari 7 imeze nk'iriya y'umweru yo hejuru, cyangwa se 7 iriya yo hasi tutangira hejuru tutambika tukamanura kandi kaberamye, tukongeramo kariya karongo k'icyatsi gatambitse. Iyo ni 7. Tubaze turiya twana duhagaze hariya ni tungahe? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ikurikira 6. 7 nitumara kumenya kuyandika, dushakishe ibintu bitwikikije bitwegereye cyangwa se biri hanze bigiye ari 7, tubyerekane. Nyuma ya 7 turakurikizaho 8. 8 nk'uko tubibona turiya tubuye ni tungahe? nitutubara hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 turayandika turiya tuziga 2 dufatanye, kandi yose tugende tuyandika. 8 yose turayandika ku murongo umwe utambitse kandi ingana. 8
umunani urakurikira karindwi. Nitumara kumenya kuwandika, dukore wa mwitozo wacu dushakisha ibintu byose bigiye biri hamwe ari umunani, tubyerekane. Nyuma yo kumenya kwandika umunani, turakurikizaho icyenda. Icyenda hariya turahabona utubumbe tugeze ku icyenda. Icyenda turabona ko ni akaziga, turaza kuyandika ari akaziga gafite akarongo kamanutse inyuma gahese kareba imbere. Tubishyire ku rupapuro rwacu, tubisubiremo inshuro nyinshi nk'uko twabikoze no ku yindi mibare yabanje. Nitubona bisa kuriya neza, ubwo turaba tumenye kwandika icyenda. Tuze kubara iriya mibumbe yacu, turiya tubumbe dusanga ari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyuma y'icyenda rero nitumara kumenya kuryandika, turabona ko icyenda rirakurikira umunani, 9, nyuma y'icyenda hajyeho 10. Murabona ko hariya duhafite amapome ageze kuri angahe? Ku 10. 10 riroroshye kuryandika. Ubu tugeze ku bintu byoroshye cyane, kubera ko 10 kuryandika twize mbere. Twatangiye tureba ukuntu twandika 0 na 1. Kuba rero 0 na 1 tubizi, ni 10 riratworohera kuryandika, kuko tuzajya tuzirikana ko kwandika 10 ni ukwandika 1 na 0 inyuma. Tube tuzi kwandika 10. Ariya mapome murabona nituyasiba yose harasigaramo ubusa, hanyuma nituyasubizaho tukayabara, turabona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuze gukomeza kubisubiramo kugeza tubona ko bisa nka biriya twize uyu munsi, mu gihe tugitegereje isomo ry'ubutaha. Ndabashimiye rero kuba mwakurikiye isomo ryacu ry'uyu munsi. Habaye hari uwagizemo ikibazo, yacyandike munsi muri commentaire. Hari umwanya mushobora kwandikamo muri comment, handikemo ikibazo cyangwa inama cyangwa se ikindi kintu wifuza ko twaziga ubutaha. Ndabashimiye rero ukuntu mwakurikiye. Ubutaha tuzakomerezaho ibingibi kubara 0 kugeza ku 10, twese tubizi kandi bitworoheye, kuko imibare twabibonye iroroshye. Ni ukwandika no kubara ibintu dusanzwe duhura nabyo, tubona mu nzu cyangwa se hanze buri munsi. Murakoze rero kwitabira ishuri ryacu muri Wima School. Naho ubutaha, mugira amahoro.